Mayam Kurumzari to Engrip Impact News ne Rajendro Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Tram Nokcheri. How kyo Mars ki tarik marida Myanmar army na India gi natraga Manipur gi mafam ama oiriba HOLENPHAI village More police station dagi kilometer ahum lom kha pana changsel leiriba khungang asida leiba sawmill ama habatra mai madu mai thadok pa madi thugairam bagi thodok leikro matungda Mars ki tarik 10 da kogi Kunja Singh na mafam atugi Kunja Singh na wakat mifam na chingba phamaga hariba mafam asida kogi security personnel sing lehenbiu Assam Rifles ki mahota BSF ki personnel sing deploy to you having a single demand kya tham khamatung da hojik lyrically ba kogi socio political change geopolitical change asigi matang da khana ne gudang tanga si Impact News ki studio the lengsen lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna, author and politicians maruina haukhiba amasung haujik ki Manipur gi ngamkhai haiba lari ka sibu ibiri ba oja Hareshwar Goswami ni ahamta da oja Hareshwar Goswami Taramlok Cheri, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us, Information Center for Hill Areas Manipur ICHAM gi President Obiri Oja and Rajendro ni oja Rajendro Basu Taramlok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us, BJP Manipur Pradesh ke Spokesperson Obiri Oja Ranjan ni oja Ranjan Basu Taramlok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us, United Committee Manipur UCM ge President Obiri Oja Eleangbam Johnson ni oja Johnson Basu Taramlok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Oja akhoi hairibo HOLENPHAI gi issue se the border issue haiba taramor Myanmar da Myanmar na Manipur gi ngamkhai se phanayam na loksan khidore loksan khare habagi mi pai na ba phauba maruina khoi Manipur gi area ne hariba mafam sida Myanmar gi army sing na sangsel aga occupy toksan khiba sigi pausi ngasi ngarang natraga Mars ki thodo sigi natabida 2013 da su yam chauna masi media da coverage leki national media da phauba coverage tawki atu handate ikku kuidana ICHAM na sumafum chatunu yengselure madu matung da latest haiba tare latest edition da United Committee Manipur na muk chang yengsan birure handaki anauba changsel ubasida almost 7 square kilometer ki area se Myanmar loksan khiba yabagi mong da lehore occupy tawre habagi wafam phongdok piri so asida hojik laiba current status of HOLENPHAI village kamai tawri have se oja Johnson dagi hana khangjage oja hojik ki situation kamai tawri yes 2013 gi matam du dagi HOLENPHAI se issue ama on oye matam du dagi 2013 se taseng godi 2013 gi September swai da HOLENPHAI da military army kemam sagi ba masi matam du gi achauba political issue ama oi ba haitare aduga iroina na HOLENPHAI gi issue sigi mari lena na haitare India gi hoi Prime Minister Manmohan Singh na December gi tang ahumda oiginen khalle ai wakhanda that not an inch of India's territory will be compromised magi statement it was reflected to Home Minister Sindhe matam dugi next day the 4th December da mana BRO da haziki koigi border fencing tawdo lepo haibase madu issue tawgi ba du dei ngasi phau lepa ini du maju ai sum khan mada masi achawai issue moi hojik laiba HOLENPHAI gi se 1967 gi haziki Indo Burma haziki mutual agreement si article 4 gi matung inadi any sort of dispute tholong matam dadi ngasai gi contracting parties ani si fazana settlement han por akanda any sort of activities tawgado ne ba 13 da tawre aduga 14 da adagi dingarang nahan moi water tank water body sagale adagi kano akogi canal tawsale sigi mayam se akogi natun sumang da thok mane India government ki fully aware of haidi 2013 da prime minister gi level bhauda HOLENPHAI gi issue si crop up tum da manam adug statement am pi garabane aduga iroina na aidi ai ngarangi chatlu khongse tu da khangmadi Manipur gi mamang gi deputy chief minister su haipen form se chatkhre haire ba adagi latest of 2015 da surveyor general of director haitare ko akogi institutional level da haitare Myanmar gi director survey department siga pulla kanda joint kainom sum tawgre haiba but still ngasai gi joint akogi kari hani akogi forum akogi boundary commission gumba ma sem godong ne haiba aziki akogi 67 gi agreement te yaw dung asi fawda fully operationalized tawde aduga iroina na kamai tawduna dispute tawba jaga tu dai the Myanmar army na thabak tawmo tunda India na objection pidri kai do wino ba maramdi akoina further in masi akoina mu yengjilu matam dadi border fencing 1981 bau khari issue no man's land dugi India gi part khabne
haidi justification piri kupi du bo haidi 100 meters gi span ama no man's lane ne thamgodong ne haibasi mandatorily mutually agree tawre has country ani na adu daga de India na lawri ba initiative to Myanmar su lohum thok tro aduna hojik lairi ba hojik issues e masi wangang da bida hojik saga leiba mayam se immediately government of India na matamam lepa kanda phumjan ga dawni number 2 da hojik sariba jaga sing se outpost immediately makhoi da diplomatically channel da pira kanda yam thuba matamam da handon ga dawni adu natraga di chapchaba madu gi handong na ba thabak tu tawbu ta bane maram di akoi kaino da mau du tawgi budo haidi bishokhar si akoi India Manipur gi boundary ni Nagaland na maduri gi lambi chhorpodo modo thugai ra kan hauji thingjel kan block tok thongre da wangang bagi darka kaim leite maram ding asai gi international treaty mutual agreement ma madu in violation koi Myanmar authority na tawra bani na status ko ma hana gi thamje har ga di hana gi leiriba landscape ki ma gi structure do laina na ba immediately tanel lu phumjan tare adagi puki tok tok du koi toksin ba tare madu su noina bak thugai ba tare adagi moi khongdon gi ba tare madu gum ba ma tawra kan da joint haziki koi gi haziki redressal haitra kai hani madu gi forum ma sem sena asa ya nagi boto madu sem la kanda haziki issue si pukhala kanda until and unless madu settlement ama leitana any sort of Indiana su monu su tawdna ba adu gi status quo live nu phani khale okay status quo hana leni yana ki ba agreement du da madu da leibna phagane habni hobjiki oina di hari ba mapam sida koi Manipur gi saruk lomda almost 850 meter mo changjal laga koi police station sa ki ba ri reserve water body amoina reservoir ma sasin ki ba lambi phaw ba sem bagi wafam leire na pondok piri icham su mamang da sa laga yengchalu matam hari ba situation simangni adu ngarang koi oja Johnson da chalu ba du ga koi oja Rajendro hina mamang da numit kharani mamang da chalu ba du ga madu da thengna ki ba si fact finding amoina ma si da khena ba kari kari lebi oja taseng na ba hojik ori ba mi paining ba situation si taseng na mi paining oi hana lawduri bra natraga this is just a normal exercise Yang Myanmar army na di mamang dagi leptan adum jathak le koi Manipur da marak ta media na pukhlak pa matam da natraga UCM ICHAM sum ba koi CSO sing na yingsalu ba matam da ta hai tare masi highlight tor patai matam dre tumina sum leibani na masi normal exercise amane na logo durba kama yingbi masi hai bisi kari hai sike haining mudi yamuga hado hai rasu sum tarak tram ni hai bisi haining aktre yam siang na har kanta Say yang kaya lemon pugi kuigi boundary say na malapu city. Adubu kuigi border fencing si saman si kare hadan mayang iho malapu na tungda. Border fencing kan long nang may city ni kuigi HOLENPHAI da nung ama. Bila number 76 sangse lagi yung selen. Same sigi timing 2013 si. Sida isi ni hungjar lakis. Adugi kuigi na samna kan saman je kar pugi kan long nang may city HOLENPHAI da mu bila si yung selam may have post. Saya habis kita koi deputy CM, ada ki central ki home secretary. Jadi koi matam dugi koi ki kano ki high level power committee ki Suresh Babu, ada dugi matam dugi all political party ki kano koi deputy CM matam dugi saga kangam. Ada tamar kan anggur mayam salah kan high positive matam duda koi pillar di mana. Yung sale sang sale at least 1.5 kilometer 2 kilometer sang sale yung hai bisi maram di matam du lairam ni ba pillar yung ni lai bak se phong kai ga lai na madu saki oi kre adu matam du da koi gi Burmese army si adum manak se nga lai bani koi Indian army ni sorok tani matam du da ki koi gi dragol le ga na ngasagi water supply ma moi na sa ga lai bisi masi jangan nga ta ni hong jang matung da adu tel matam si da makoi na koi nan se chalu matam da koi gi swimming ka gi pu ga chalu matam si yam ngak pa Atung jauh berdegol le kan water supply report amat sagala pauda. Aku ki borders bu ngai bane leiba samrai kan sina. Kari no sini. Aku ini borders ki chang matam da samrai pan aku thing is kari no sini aku wangs. Burmese ki na aku ki khongte ko gere mitang ko gere amana disi da chala ko tamur ko amana army da tamur ko punna la eba. Aku ki lamang na hai ba chat pa sida. Aku si ngasai ki naton sang de hai do ribra. Min nam mi hai do ribra kai no khang da koi na akoi India gi lam mang hai bisi akoi wa se tabi da masidai da ne akoi gi yam ngak pa adu ga akoi gi lengat sida mo ngasai gi tel 2013 da gi na sigi marak sida degol le ka na akoi na ngarang su ure na ko masi le re pau da akoi gi ADC le ri adagi di SO le ri DC le ri SP le ri kai do le ho gi HOLENPHAI gi somin do puram da tar ga di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟ ꯆꯪꯉꯝꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯣꯔꯦꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯤꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 2 ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯏ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 2 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ 50 ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯍꯤ 50 60 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯆꯣꯔꯣꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯚꯜ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯝꯇꯥꯜ ꯂꯩꯌꯥꯡ ꯁꯥꯏꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯖꯦꯠ ꯆꯣꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯂꯦꯟꯐꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯤꯡꯒꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯨꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯗꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯖꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ 2013ꯗ 12ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ 19-18ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯉꯝꯈꯩꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯉꯝꯈꯩꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯟ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 2ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤना ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ more than 50 years ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ somewhere steppingꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ historical facts Hareshwar Goswami 하르고 예. Treaty of Yadangboda lepnagriba treaty se all the slopes foothills kai Burmagi and a decision kanoma agreement am legre. Pare foothills to gai akta hujikchat pra satabra adugi question ama. Then agreement on international boundary with India March 10 1967 gi se masida sai article number 4 su pan gre. अखोगी बाउंडरी बर्मा का अखोगी बाउंडरी ओइगदबा लैंडमार्क सिंग से आर्टिकल नंबर 1 दा याम डिटेल इरगा लेयब हाइरिबा डिटेल्स तो कोई फील वेरीफाइड तौर कांदा whether our land is occupied by the Burma or whether we are encroaching Burma हाइबसे कोई मसी येंग मथौ ताई अदुबो कोई सिटीजन अमोना नत्रगा लोकल गवर्नमेंट अमना नसाई आर्टिकल सिंग दु verified field verification to busigi ekhoi khudong chabadi leitabnina ekhoi government ta ekhoi na request tawraga ekhoi party na ekhoi request tawjarani ekhoi leiriba hoji present government sida aduga center ga tanaraga leiriba 1967 gi March 10 gi agreement sign tawnari se mada identify tawriba landscape ahagadra to landmark sing do adu as it is leiribra haibase masi verified tawbo masangi masi thuna tawbiyo sima koi haijeningi article number 4 da sa hai if there is any dispute masi di koi bilateral unarakand tawgoda pot ni na masi ma koi kupna yenganingi aduna aina khangjabo phawu da hai tare 1967 sida koi gi India government na Manipur gi मी अमा रिप्रेजेंट तो नखोगी ट्रेडिशनल बाउंडरी अदो आइडेंटिफाई तौनना हाइबगी वाफम लैखी अदुदा अखोगी मी अमा फाउ थागी देब एक्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर गे अदाली अमा एक सर्विसमैन अमा सलहलेब असोमदना मीगी बर्मा गी मेजर जनरल अमन लीड तौरगा बाउंडरी आइडेंटिफाई तौला कांदा अखोगिना एक्स आर्मी मैन हम थारे अदुदि मादि ही इज जस्ट लाइक ए पोटर अदु तौरगा करिम भावो एक्सप्रेस टू तौगम खिदबगी वाफम से अखोइदा फोंगदोखिब लेब सी तौरगसिदा अमुक अखोइना अमुकसु येंबे याई बाउंडरी युंगबसे मोइना हिते युंगबे यारोय बाउंडरी पिलर सु सी खबर दगा हापैबदु that is not the international boundary adu the artificial boundary boundary pillar city magi shape and size loi lady angle lady matondu the angle ama yawgadabne angular direction lakadabne ado
सिसु हियर से रिपोर्ट नहीं अखोई की बाउंड्री से कम हाई मांग की है हरगती मोरेदा अखोई की इमिग्रेंट मैम बर्मा दगी तकथोल कांदा बर्मीज की लंपा मदे अखोई पिलर से फुटो गए पुसल कुंबा सेम थिंग इन मॉल सामदा पिलर नंबर 33 न्यू द 66 है मसी अखोई फुटोगा पुसलुगा मरम दिबी की बर्मीज प्लेन दो अखोई लो वे यान हाई से without the knowledge of the government अखोई की मरु करे खुंजा खरना तौरुबदुना आइडेंटिफाई तौर कांदे एंगल द ला कांदे अखोई लमसे अमु मांगबो सिमसु लेरे अउदा नतना 1975 की ममांग द फोंगबा सर्वे जनरल ऑफ इंडिया की मैप सिंग से मसिदना अखोई की हानगे ट्रेडिशनल बाउंड्री से इन तो लेबदो तौबा आफ्टर 75 द री एडिशन तौर कांदे बाउंड्री लाइन से जंबल तौवे से फॉर एग्जांपल सोरो की पिलर नंबर 6 असी कदाई दे युगे दि सोरो विलेज दगी बर्मारोम द 1.5 किलोमीटर चलकांदा बाउंड्री पिलर नंबर 6 से लेब अदो अखोइना मतम मणिपुर कल्चर इंटीग्रेशन की पाउंग पीबी ग तोरो अखोइना मसिगी इशू से पुखलक मतमदा बर्मीज मतमदु द कैनोनी जनता की लेरिब मतमनी मदम होय हायरे कैनो से मोलसाम की कैनो से लम से अखोइ द पिरो अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर्स पिरो अदुगा सोरो सि नोय लौजरो न हायब अखोइ चुम्बोय निंगे को देन अदे मेजर कटिंग सी मतमदु दे हिंगी मा ला करे है गेदा पाउंग पीबी धारे एसना सोरो सुनोई लमने मोलसाम सुनोई लमने कमाइना सी एक्सचेंज तो दोइन हाइते येंगुर कांददी सर्विस जनरल ऑफ इंडिया ना वेरिफिकेशन लागा मोय लमदो हॉस्टाइल कल्ली हरग सर्वे सुदौ तौदन हनगियो सुगुंबा सर्वे ऑफ इंडिया की कितंग करे हाइगनी थवोइदबा अदुगा नेग्लेक्ट तो वे पोर्ट मयाम अमा बॉर्डर द लेरिबा खुंजा सिंगसिना कोइ द फोंगदोलको मयाम अम ले मसी पुनमक्से लाइबा कोइ प्रेजेंट गवर्नमेंट असी प्रो पीपल ओइबनी पीपल्स द टेरिटोरियल बाउंड्री गाकने ना कोइ दि लेजरिबनी ना मसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म अमदा अदुगा होम मिनिस्टर का तानरगा कोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सोइदना मसी प्लीट तौगने ना इन फील तौजै अदुगा पीपल्स की इंटरेस्ट से सोइदना प्रोटेक्ट तौनो होनागनी हाइबस ओके पीपल की इंटरेस्ट सोइदना प्रोटेक्ट तौनो होनागे हाइबनी मथंग से ओजा हरेश्वर द लाक्चगी ओजा ओजाना लारिक्सु इबिखरे हाउखिबा मदी हाउजिक्की मणिपुर की ngमखै हाइदना मरबदना हाउखिबा मतमगी हाइरिबा एरिया से की हाइतारे अखोई म्यांमार का ताइनरी बसरु 398 किलोमीटर अखोई मणिपुर ताइनरी मफम सी मसी मसी दमरु एन हाइबा तारे होजिक होनलिबा होलेनफाई एरिया दे यामना चेनब लेरिसी हाउखिबा होजिक का ओजागी ओइरबा लारिक तु दति मसी यावी खिबजा ला खरा न्यू एडिशन एन खम्बे रकमा यिंग होय होलेनफाई की वफम से आई सिम्टोम हमने लौजै बाउंड्री से मरम दे होलेनफाई द लमजि लौसलगा मोलचाम द अमुक लौग्रदि यादोरिबरा चोरो खुनरोम द लौद सी याम होलिस्टिक ओइना नॉट ओनली फॉर होलेनफाई सिना मरुइबा मागी स्टार्टिंग पॉइंट नमो ओइरगा अखोइगी हांदै चुम तौरे अदु मसिना मरुइबा मसिगी अखोइगी करी हाइदारे मसिना मागी हेक हौबगी कैनोदु ओइरकांदा हुजिक्ति अखोइ मांगदा लेप्तना चंगजनबा मा चंगेन आई अहानबदा आई थमजगे अदुगा अनिसुबदा इन थमजनिंगिसी अखोइगी इंडो म्यांमार बाउंड्री से पुन्ना किलोमीटर 494 सिगी मनुंगदा अखोइगी मणिपुर गा थंगनरिबसी किलोमीटर 495 495 सिदैदा ngasai अखोइ यामुंग नो ताकपिगिबा रेंगुनदा तौनगिबा ngasai अखोइगी एग्रीमेंट अदुगी मतुंग सिदैदा अखोइगी मसे सर्वे तौग्रे न लौरे सर्वे गा डिमार्केशन गा सिसो मो आई लाक्जगे को मसिनदी खुजिक अखोइ चायनबम लाक्तोइसे मरमदी अखोइगी पोटसिगी सिम्टोम अमदि लेरे अखोइ अदुगा माइ रूट को सि कइनो कदाइ दैनो कमाइन तौना अखोइ मांगी मांगदि सि कमाइ खाइरकदुइनो मी अमना बाउंड्री दा बॉर्डर दा लेबा मी अमना चिप अमना असिबोंगनि नतगा नति हारगा अखोइ हेक्ता यागदौरिब्रा फुक्तोक फुकिन तौनरगा हेक्ता ngमदोइबा हाबा क्वेश्चन मयाम लाकोनिना मदुगी माइ खितंग आई खितंग यामना तेना थमजगे अदुना मणिपुर दा अखोइना हुजि हुजि येने लौरिसे सिदि किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर नतेको किलोमीटर 35 गी लमने मखोइ सर्वे ऑफ इंडिया ने येने लौरिसे सिदैदा टुइबाई मोलचाम एरिया से बीपी नंबर 64 दगिना 68 फोमा येनरिसे तुमु मोरे एरिया दा बीपी नंबर 75 दगिना अखोइगी 79 फोमा मसी अनौबनी को हानदी बीपी नंबर 77 गसे 22 ओइरमी 76 ना 21 ओइरमी मौसम नाकंदे ओलको सम नाकंदे ओलके मतुंगिना हुजि हुजि की ओइना दे अदुना नि मोइना भाव ता दन 23 गने युम लेइसे हाने अरि वदुगी वाखल नि म्यांमार गी ब्रह्माई कांगुना मेन मान ता दबि दे यामुंग ताकपि गदो मागे लेगदवा ट्रायंगुलर मवंग लेतबि खोतबि मयाम तो 23 गने युम लेइगा हाइ सिगी पोछि दा अनौबगा के मतौ खर खेनबसु लेरे दुगा चोरो खुनौगी एरिया दा बीपी नंबर 88 तगिना 95 फोक्सी एखोइ हुजि हुजि सी कंट्रोवर्शियल ओइना अखोइगी डिस्प्यूटेड ओइदना लोइसन ngमदना लेबा जगह सिंगने अदुना ngasai लेरिबि एग्रीमेंट सिदा अखोइ मरुइन एग्रीमेंट सिदा लाक्चगे ए याम मवांग दा चखचररोय
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯇꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯁꯦ demarcation and the delimitation 하이버니 of based on the traditional boundary 하이버니 라카디 포시 demarcation 하이버시 그리노 delimitation 마얌 아칸 아이 앵원에게나 칸바 하이버 마얌주 옌비롱가니 칸 마얌주 야위리 demarcation 하이버시데 하나 레이버 포트 아마카 amuk check tau hai bane koi yung gi lai wasi uji yum da lam on bala ko si demarcation amu chung delimitation ni na sai agreement chi yauri si demarcation amu chung delimitation hai bane survey hai bane ti adoi boi di based on the tradition in the entire traditional boundary bo hai mu season ari bo traditional boundary si kari no 하이방 그 구티도 검정해요. 트레디셔널 바운더리시 방어간도다 현절리 양웅 딱피기도 현절리 너저게 현전데 퀘션지 모이니 현절럼베 아이코이니 현절럼베 라가조이니 또 아이코이나 모이나 아이코이디 암 현절레 하이버심디 아양나 마시 머럼지다 가기땅 정전 저루보다 마두리 따생나 강멍함에 아도 가만히 떠오르나 nga사이기 트레디셔널 바운더리시 까리노이시 라칸다디 nga사이기 까이 라케데 앵글로브라미스 워 1824 26 마뚱다 트리티 오브 잔다부 똥나레 트리티 오브 잔다부다 바운더리 여름드레 아도이 마뚱다 코이 까이더레 트리티 오브 잔다 की मतुंग की बाउंड्री की पोची यौरम जमनिना अखोई मथंग ददी एग्रीमेंट रिगार्डिंग अखोई की कबो वैली न ममु तौरे 9th जनवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 9th जनवरी 1834 दा नुमिसिदनि गंभीरसिंग लेट्रिसी अदु एग्रीमेंट से तौनर मतुंग दा मुक अदुई मतुंग दा मुक कई तौगे दा अखोई एग्रीमेंट रिगार्डिंग कंपेंसेशन ऑफ कबो वैली न अमुकसु तौने हंजन लंजन अवाट मयाम मखोइना थौ ब्रिटिश न थौयक्तब खोलुक्त मयाम से अ सी लैरिबा ट्रेडिशनल बाउंड्री सी ngसाइगी 1826 की ट्रीटी ऑफ जंदाबू सिगी मतुंग इसेदा कैप्टन पेम्बरटन के ग्रांट कना अंतो ऑल ओवर द ट्रीटी सु तौरे अद गंभीर सिंह होय अखोई मणिपुर की अखोई लम्बु मांग पामजदबा मथवाई कटखिबा दुगुंबा मियोय कयाना अखोई की कन्ना मयामसिना कन्ना ब्रिटिश की मथकता येलपदगी अखोई की कैदोगे द ब्रिटिश गवर्नमेंट सु उपाय लेतदना ngसाई ट्रीटी रिगार्डिंग ngसाई कवो वैली से तौबने सी तौरमदा सिदे मोइना सर्वे हम चलेबा हान सिगी सर्वे सी चले तौरे खोले अदुगी लम नोक्थो सिबा आई यम सांगदोक्चरोय दोमददी सिम लोइरे सिम तुंगदा मु कई तौगे दा अखोगी मरक सिदैदा जोनस्टोन सार्जेम जोनस्टोन मुक्सु ओल्बे उंसु चले अदुसु फोन तांगमद्रे ट्रेडिशनल बाउंड्री वाफुंदुनि को लाकदोइसे लास्ट ट्रेडिशनल बाउंड्री इन मान पल्ली सि करी ओइगदगेदी आइना खंजबददी इरोय लोइबदा 1896 दा अपर चीन डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मैकनाप का मणिपुर की अखोई पॉलिटिकल एजेंट मैक्सवेल का 1896 दा अखोई इरोय लोइबा अतई बाउंड्री ओन की मयाम दुदी मरक तत्खिबा यागिबा अप्रूवल लौगिदो मयाम लेग्रे मसीगी पोथमा लेग्रे सिगी मरक सिदैदा करमबा यानाबो ओन किगे अदु तौकिगे अदा तौकिगे दुदी अइगोंदा नॉलेज खजितंग लेयद्रे अदुगा सर्वे ओइना तौकिबा पोथसे सर्वे निको डिमार्केशन नतेको मसी 1896 दा तौकिबसे सिना ट्रेडिशनल बाउंड्री से मसी ओइनेन आई लौजैब अदु वइदि 1896 की ट्रेडिशनल बाउंड्री से पुथोकांदा अखोई हुजि खंगने मरमदी ट्रेडिशनल बाउंड्री द बेस तो हाइबनिना मरमदी सर्वे नतबनिना सर्वे ओरगदी यानय मतुंगिना नथाय एग्रीमेंट सिना सर्वे तौनि हारमगदी लोइना हाना लेबा बाउंड्री क्वेश्चन एराइज तौदरे नौ नौना तौदारे यानबदि मतुंगिना अदु हुजिकति सर्वे अमसुंग डिलिमिटेशन एबा वाइ सिनबनिना हुजि लैरिबा पोट सिदेदा लाकदोय पोटसि डिमार्केशन दु तौदर का लेब डिमार्केशन कोइ लेकाय गिसु युंग गिसु मेप तु लेरकान कदाय लेबिनु पुथोकपने अनु मदु नंबर 1 यालामदा यागयाम दरका लेना इ थमजगे अनि सुबदा हुजिकि लेबा याम पिप खुदम अमखक लाले ब्रह्माना याम चंगचले हाइबसे नसागी ट्रेडिशनल बाउंड्री की द आइना बेस तौजैबा 1896 की मैकनाप अमसुंग मैक्सवेल की सिगुमा बाउंड्री लाइन से मसिदा करी हाइना हाइगे त मतंग याम फजम पीरी टुरेन दगी खोंग दगी अखोइना लोइनमक थुंगना चटप ngमदबा जगा खरेन चटमनिना आइडेंटिफाई लोइन तौबदि ngमजरक्त्रे आई नामिया टुरेन अंगोचिंग सिंग लोइ चचर आम कैनो दगी होना मतंग चचर अबनी अर मत जोरो करी क खुनु लई मयाम कंट्रोवर्शियल ओबिसिंग सरुखर दे चचरुरे अदु मसिदा लेरिबा ngसागी ट्रेडिशनल बाउंड्री मा सि छोइरे हाइबदि ब्रह्माना तौर इसी याम हेंजले हाइबि खुदम ममदि ट्रेडिशनल बाउंड्री सि द बाउंड्री सि बिटवीन मोरे एंड द मोरे योरपोसे द पिलर नंबर 77 जोरपोसे सिदा करी हाइगे द बिटवीन मोरे थाना एंड द तुमु हाय तुमु टाउन दुने न इम्प्लाइड ओइनेन खाली अदु सुम हुजि हुजि लैखिदि मोरे थाना मनाते मीटर खक्तद बाउंड्री लेरे बिटवीन हाइगदि मयाय वाइदे ओइबम थोक्त्रब खितंग चंगदोक चंगिनगी ओइबा पोट अमा लेजरगा सु अदुम लेरे अनि सु पॉइंट दगा थमजरगा टेंशन जगे अनि सु पॉइंट हुजि हुजि बाउंड्री नंबर 78 ओइ सुमना गन सुम चक्कि 78 ओइ 21 ओइबि इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन 20 नतगा 22 ओइबि 22 नि अरिबदा
sorry anu ariba 22 hojingna 78 mase hojikti akhoi Johnson hoi Rajendro hoi na su chapi da khangbiram gani more gi moi compact check post ki mana ki hek lambi na kan ri yung le re Tamil gina 78 adui mathang suna kan le isna Tamil gi duna 78 yung khile adui mathang da more gi hojiki check post haibra gate number 1 thongla lomdai gi mana ki hek makha se da meter manga tara dang chatlaga boundary si ure aseng ba traditional boundary jo da hai di kari haina hai ge da akhoi gi thongjau sorry thongjau lokjau kitang swai nga kui gani lokjau natraga moina twangji hai moi londana twangji turen sina akhoi gi debot sai basit ngauri phaidi di thekna khoina chelak pa haibor dai ain khanjaba da debot stoba haibadi karai da toba aduna chingdagi thokla ga toba haibadi tampak ka taba jaga du da boundary ogada ba sidai da meter mayam ama chama gi mathakta kakhal kan da akhoi gi ngasai gi leiba compact check post to adui manak to yungsil lamnina sumna tan Tamil gi mandir gi manak ta leiba 78 dagi makha da haidaru ga la ga haigal ka do potu dubat thadalaga Tamil temple ga loi gaw ga hojik join to ko phium leyo sigi mathang da muk mathang yang kumna lai re pi re moi sei da koi village mayam pi ri ba se HOLENPHAI nataba brahma da hujik leiba village mayam la na chala kan da khenjoy yor kanem pi ri thamjaning badi kaino ni da akhoi hairiba potse identify tok thokan da di ngasai traditional boundary du max ngasai 1896 ki sino oidoibra nataga atop leibra madu khangdo kan da identify tok thokan da khoi irai line khangwang ngani adu 1896 ki sino traditional boundary ni logdar ga di yam sathina brahmana khale base masim 1896 ki boundary si yang tar ga di Burma Manipur rom di amna khopchele habani adu taseng na kari ground da khoi demarcation natra ngamkai se sem gadron haibagi yam chawba wahang amade leri bar maduna atuba matam da hariba demarcation ngamkai se madi khangdok mathau tari adubu masi khangdo ba zala khoi 2012 tagi horaga kilometer 30 muki border fencing ke thabak se horomi hai madu khoi break matu lakchage brem tolchage break tam thonjara ke impact news ming tadone bi Welcome back adon engbir base Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Rajendro Manung Hutna tangasi khana jarimi basi India amadi Myanmar gi ngamkhai da maruina koi Manipur gi lamam oiriba HOLENPHAI hai batare adubo HOLENPHAI su Manipur gi lam oibro oidra habgi chena badumadi leri maram di hari mafam si Myanmar gi army na changsel lagal leibani na HOLENPHAI si Manipur gi natra bra habgi wafam duni aduga Myanmar na hari mafam si suma koi ni haina claim tori madu yam soba example March ki tarik mari taramathu suba Manipur Legislative Assembly gi ahan batangka gi mikhal pangthu pon mina simaktada Myanmar army na India ra changsel laga hari ba HOLENPHAI khul sigi showmill gi खुजो क्लाइसिंग में पूरा चक्रे हो पिरक्ट्री है वाफम लेरी अदुगा मार्च की तारीख तरादा हयेंग मिखल हाइदोनी मार्च की तारीख तरा मथुद मिखल हाइदोनी है मैम खराउन गाइनरी गई छाइसिदा है तारे तारीख तरादा मैम मिफम वाकन मिफम पांथोकी HOLENPHAI की मैम अदुबु स्वाइसिदादी है तारे मरुइना इलेक्शन की थबक से कन खिमना मरम बैदुना HOLENPHAI की पाउसी इता ताना खिते अदुबु मीडिया ददी मसे खरा मखैदी थोके है तारे अदुबु मखा छत्र चक पता इन क्वेश्चन हंजनगिसी आई ओजा जोनसन द लाकचगे 2008 ता मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा मतम दुगी गवर्नमेंट अनि है तारे अनि सिना कोई border fencing की याना की है यानरगा थबक होपसना 2012 ता होरगा किलोमीटर 30 मुक की border fencing की थबक से पाइगली है 2013 बाउसी दा लाकपस द मियाम ना यादबा मणिपुर गिलम मयाम यावगिदोरे सोंदा म्यांमार रोम दा है आई पलाकपदगी मसी थबक से तुम लेपियो होरे अदु border fencing तौरिंगे मतम दसु म्यांमार की आर्मी ना नरगा पुलिस ना मरम मरकता है मसी डिस्टर्ब तो उसम जाव है थबक निथिने तोंगी दे है मारम दर मसाय दर लाचन से अदुगा हारी बब सेम पाउसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है बतारे मखोई की रिपोर्ट अमोइना अक्टोबर के तारीख 19 दा टाइम्स ऑफ इंडिया दा फोंखिबा पाउनी अदुगा ngasi mag hari पाउसी सो आर्काइव ता दुमक फांगी है बतारे मसी की मतुंग इनदी clearance from the Supreme Court and the Ministry of Environment and Forest has also been obtained clearance lawi hare and a compensation of rupees 503.68 lakh है बतारे करोड़ मंगा का लाख कुंठा तरुक मो है तो साइ मुक्सी paid to the Manipur government charauna crore manga musi Manipur government the compensation oina for acquiring land na wafum jawri masita ko ki border fencing khab ki damakta acquiring land acquire to bogi wafum su actually madu ki damakta crore manga pisa pidok re hare kari ki damakta Manipur ki fencing khab da Manipur ki lam acquire to bogi lupa crore manga se Manipur government the pidu na habi wahang sulai aduga कोई border जो मसे खंग दना करम ना border fencing किलोमीटर तरागी मसेदा आया बा Manipur government या रुई बनो इंडिया government या कर में है बके चौबो क्वेश्चन से लेरी करे है नहीं हो जा सिदा यामना कोइना मसेदा यामना फजना कोइना एनालिसिस तो कांद दे
masi thoi se koi taseng bari serious oi bisi government of India ki su leibra na khalle ba maram di HOLENPHAI ki incident si 2013 de thoi ko sai border fencing to 2004 da ho ne okay aduga protest si tawrak padagi maroina protest toy maram si village immediately village trying pandi Burma Manung ta gi dore hai bne ba adugi matam sidai 2007 da pressure se kan pire state government ki report se piu haidana tawrakan all political party ki tawrakan 2000 da di national issue oidana aziki parliament akoi gi parliament ye kenona Manmohan Singh na insai haije bido prime minister na inchi mo mangalo haibe ki potu thambe adugi thadumakta da kenona akoi gi MLA MP team na hange ba border dispute chi leibra na Myanmar ga alai da zigi pretty core haiba akoi gi MOS oiriba akoi external affairs ma na khumba se there is no border dispute between Myanmar and India na khumdo khare aduga there are incident of unresolved border pillars amadi akoi layin haiba adu unresolved 9 border pillars layin hairebanina adu issue na tabraba adan ambiguity du lai hiba adu itara ke di haziki border pillar mapan se sigi international joint international boundary commission linkatri ke do no seriousness to laite have 2013 da di laire 2014 da haziki HOLENPHAI gi saba ho lai ni moi mamang da tawring aktani adu marak to da Manipur gi deputy chief minister chatle adagi adagi joint kano lai home ministry gi moi mayam joint secretary lai sigi marak sidai da taw hajina aduna kai doga hamton da government of India su daga Myanmar government su kanana no interest lo do bom di leire dana aduga haziki hojikti kai dore mapandu dagi kwatha kunau do nauna koi use ma chatla kanda da handak yengu da di kwatha kunau da su haziki border pillar si tara su jela ba adu ndi masi 2015 da survey akoi gi kano office ki India gi lam aduna hojiti tara su re mo admit tawre lon hairame adu su mina tan be dagi chen gre kwatha kunau da border pillar lanjal lakanda makoi na flag yung jela misi India gi mi yawi haibase akoi khangra bane me akoi na madu Manipur sarkar da matam du thangra bane me why ke do gi moi survey general of India chatri ka do wi no hoba adugi report to gi chap chap ma lo hojik RTI tawraka na natraga masi yabra yadri public domain lakpuri khangre ko kari gi damakta no nakoi na hoji fa international joint akoi gi boundary commission se hariba mapan si gi natraga tara si gi sibok sin ri ke do wi no adu itara ga di kayumba demarcation nama laitana yanaba traditional boundary haibase what may be the ngasagi akoi tamo Hareshwar Goswami na haibidi ko traditional boundary haibase just common man amadadi somda tariba aiga asomda tariba praja sing na makoi gi ngamkhai khangnaba line du ne lawe ba idi masina khwaidagi chumba explanation oigene ba adugi traditional boundary se animaki involvement later ga controversy thoiba wangli namri thoiba maya koi chalaka mamang su haigram ne ba nakoi gi jaga ne sini haibase animang na yana ba jaga ama lei ba sigi landmark se dagi sina ekoi gi ni sina ekoi gi ne haibase khangnari ne for example mau ge jigi bisho kharai se bishoma district tu ga mau ga taina ba jaga do moi traditional boundary ne khangne ne ba adugumba landscape adugumba particular pinpoint area loi lei ba aina haiban involvement to buyo ba yam de na border pillar mapan ne hairaga dia dispute lete haregadi adu utari government of India gi magi ngasai gi political wisdom do laiga dong ne ba thawai yaw de ba malan ba khaki wari ne ba hojik se for example status quo maintain to bose akoi Manipur sarkar gi first priority oibum thoyamo immediately phumjan ga dong ne aduga aduda lairiba diplomatic channel do operation tawna na ba madu operative oina na ba aikoi de gi diplomatic message pi ba horodam noina kari gumba moina reply pidre na your silence will be taken as nang akoi you agree to our demand aduna ko dismantle to wa horoni koleni kaina loan hek loan bada Myanmar gi moi gi DC do more gi tamu gi DC do maro lola kane ba kari gi damak ta noi pot pithoro na haibada sanapal na haibada edition haibada moi khumde na haire ba kari gi mut khumoi do ge hai matam da nakoi gi se noina khumda basina yabne lauraga di aikoi noi si takhaire ni si je thara se ba nungalaga pakhum la ane ba adung ba thaba khara tausi maram di 67 gi lairiba haziki agreement sina aikoi di ngaklo ma lairiba maram di India government na tawriba border fencing chi aikoi gi area da khabane na hairiba maram di ngasai 100 meter gi no man's land du di tawdre na hairaba ni adugum yanabam lairabina why aikoi na mathak thamum tokdro hujik sho adugi diplomatic channel do chapiro ba chapira kanda maron soin lolakani loan re na your silence is considered as akoi gi do noi advice to re yare high acceptance hare kana thabak haurani hai kana moi thola ne ba adui matam du akoi ngarang chat pado akoi up to musai moi police point di pok chatle ai di ta sing na khama bani mayam sina thola ga moi su dress chala ga moi fully prepared to thole akoi ju mi do yame
नक्सन नारकान अखोई जो फोटो ने कैप्शन रे मोजु सातो kan फोटो काम रे माइक ओनजन रे फोटो काम बाई दु ngarang दु ओइ रे हेबा लांजाव मो थोको दु मानजन ले बाई दी अदेदी सुमाइ तौदन ए फरे फरे अदुदी सिबाव तौरमनिना मोजु खांगाबनिना सुमाइ तौनरसे हायर कांदा अदुना अखोइना हुजिक अखोइना हाइरे मिसे सीबा नाबा यावरकनी हेबा सिगी बॉर्डर इशू से सिना जुम क्वेश्चन आकांदा when it becomes bloody मदुदुदे द नोइनबके हेडेक ओइगिने हेबा अदुना मदुगी तांकक तो लाक्त्रिङैदा से अइना हाइजबदो मदुगी तांकक तो लाक्त्रिङैदा सरकार से सीरियसली लाइरिबा सेंटर प्रेशर पीरे कांदा तौबम थौबा होजिक स्टेटस को से 67 की हाइरिबा 67 की एग्रीमेंट की मतुंगिना डिमार्केशन से अनडिस्प्यूटेड कनो अमा ओइरिबनिना जॉइंट इंटरनेशनल अखोगी बॉर्डर कमीशन लिंगाकांदा अदुदुदे पुखटलाकांदा मदु एड्रेस तौद्रगदी कमाइन तौदना मकोइन मनुंग चंचलाकांदा एंटायर तमु पीनबा वाटर सप्लाई की स्कीम ममा अदुदे इमीडिएटली अखोगी ए बॉर्डर पिलर दुगी खोंका मंगा तरा सिमबा यादोइनोबा अदुना मसे इन वायोलेशन ऑफ ngasai yanaba agreement मैम दुगी इन वायोलेशन तौबनी मदु हानगे स्टेटस कोडो इंडिया ना बु हेंजले मणिपुर ना बु हेंजले हान लेरमेदो कोन सेटल लाकदम सेटलमेंट लाकदम नि हुजिकती स्टेटस कोडो हानगे दो मेंटेन तौनो की दमक इमीडिएटली मदु नोइना अखोइने हानगी मफम दो थमबदी फुमजनबा तारेदना असान बलजि फुमबा खरा हौरे हारे फुमबा हौबिरोसिने खो ओके फुमबा हौ मथौ तार हाबने दु मतंग सिदा मतम दु हाबदा 2013 की मतम दु खोगी बॉर्डर फेंसिंग दु दा कोई मणिपुर की लमसि का हेना यौसंग खरे म्यांमार रोम दा हाबदगी मियाम की इहौ लाकबदगी मतम दु दा खोगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की पुल लगा खोगी सेंटर द करी उनबा चप मतम दा ऑलरेडी मतम दु की कांग्रेस गवर्नमेंट मणिपुर की गवर्नमेंट सेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यान थोखिब लेरबनिना मसिदा को योर वकाना दि हैदना मणिपुर पीपल्स पार्टी अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना मदुगी पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पार्टी में दुतबो हर ग्रुप दुतबो याव खिदबो लाइक हाइदी ऑब्जेक्ट ऑफ हैबनी मरुइना मतम दुगे कांग्रेस मणिपुर गवर्नमेंट ने याथो में हाइसी 500 अखोगी ngसागी 5 करोड़ की हेनबो पैसा कॉम्पेंसेशन ओना पीग्रे हाइबसी मसा सिदनी बीजेपी ने सुया खिदबसे अदु कई हाइबिनी सा मतंग सिद कॉम्पेंसेशन से करगे दमक पीदरे लब याम हेंजंगरी हाइसे मदुगी कॉम्पेंसेशन पीबो इदुरि ब्रोजा सिगी पोसे कुपने यंगगदी हुजिगी बाउंड्री फेंसिंग तोरिसे यांगो पोपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दनेबो सेंचुरी अमदा कनो तोरगा डिफोरेस्ट तोरगा मिगी असिदि ट्रांजिट पॉइंट ने ममांगेदा मणिपुर की निंगथौसुना सामु फारमी गासे सामु जे बर्मारोमदि लागा द ट्रांजिट त लैबो पोटनेबो अदुगा ख्वाइदगी sophisticated oiba aduga khwaidagi rare oiba wildlife sanctuary ne masi khajal lakum matamda wildlife sanctuary sopui dongta forest ta pukhala kanda forest ki wildlife board se matamdu gi cm ne share lorga phambane madu phamba kanda first acceptance se madu gi board to the pirong bane then madagi environmental impact assessment forest ki leiriba prime minister ga kariga torga toribista mu pukhalam bane pukhala kanda सोइबो उपामिसा स्वयं यांथक दोरे अदुर बोइदि मदुदगी हेन डबल थाननबगी पैसा दुने पीरी सिदि अदो स्टेप ती अखोइगी सिदगी खितंग आई सोइगी ब्राइन खल्ले मतमदुगी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मोइना क्रमाइना अप्रूवल पीरी नो देन अदुई मतुंगदगी दि इंडिया गवर्नमेंट की प्रोसेस त लाखरन वंस द स्टेट इज क्लियर अदु लाखिबनी अदुगी पोतुनी लाइफसे अदुगा ngसागी डिमार्केशन एंड डिलिमिटेशन तो निकि तो दिना ता फेंसिंग तो अदु नते मो अदुगी पोसे अखोइना हंकांदा करी हाइगेदा सिदि कोई इथंदना खाजबा हाइतारे बायलैटरल नतेबा यूनिटरली खाबनेबा बायलैटरल वर्गदी बर्मासु तोरगा त्रिपुरागा कोई बांग्लादेश खारि माने एग्जैक्ट ऑन द डॉट ऑफ द बाउंड्री खागदौनेबा अदु तौदेबा हुजे अदुना खारि बसि करी ग्राउंड खारि नो कोई स्मॉल आर्म स्मगलिंग अदुगा करी इंसर्जेंसी की हायरे इंसर्जेंसी दी हुजे कैसुसु कदुआ द मी फागी बेसो कोई दम त थेंगदेबा नाउ सी बैकग्राउंड से थमसे अदुगा हुजिक पामी बदी हाना 9 पिलर्स असि मांगरे अदुई मबांगदा मिगी लेरमीबा ब्रिटिश ने ये एम्बा मैप इंडिया थादोम दाइदे ये मैप सिंगदा ऑल बाउंड्रीज आर इंटैक्ट अखोगी मांगदबा लेरमीबा बाउंड्री दो इंटैक्ट नेबा अदु अखोइना थेंगरकसे 1974-5 ता मोलसांगी पिलर नंबर 33 न्यू द 66 है बस फुंगतोखरकांदा करीगिदमते सर्वे ऑफ इंडिया ना मदु डी फैक्टो बाउंड्री है ना केदों डिक्लेयर तोरिनो हाना इंटैक्ट लेरमदो कोइना सिदगी होना अखोगी से खितंग करे है नि ईस्टर्न फ्रंट से जम्मू कश्मीर दौना इरांग लेती है इंडिया ना नेग्लेक्ट तौरुबगी पोट अमा लेबरा हाइबसे कोइना मतमदु द फील तवे द अजुगी पोट मयाम लेबनिना हुजिकती अखोई जॉनसन हारिबा कोई राजेंद्र ना फोंदोक पिरिबा कैनोना फोंदोक पिरिबा हरेश्वर ना सी मयाम सी येंगा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा अमदी अखोगी होम
chu adum honorable chief minister na pai bani na masi post toraga khoi gi center gi leadership da khoi kitang ngang na raga kari to bu yage na traga na international platform da lakadam na external affairs gi minister gi kari gi tana raga khoi gi boundary commission si amona reactivate toraga da karmadi yaga da ge si di international law mayam involved torani am complicated oirani adu arga su khoi gi traditional boundary da high bo wahi am yorimna traditional boundary kamaina identify togada garagadi local area da tariba mi singura ekhoi boundary si orami leiseri bo su lengdana si mayam si tobu yabra haibo koi madugi way out am thi batai ya moji mathang jai oja Rajendro da lakchage oja hojiki ekhoi HOLENPHAI gi issue hai tara natraga HOLENPHAI natna atoppa koi Myanmar ga tainari ba ngamkhai sing asida ayam lamsi henjele habigi mayam da nungnang bo leiba madugi damakta CSU sing na time to time masi thigali fact finding tawri aduga report se tawri habitare adubu sum bagi issue maru na HOLENPHAI gi si mamang da khoigi smart city ohen gani habigi lauthoraga kona smart city ohenabgi damta di masi municipal council gi area oidabi adi habi pola pade HOLENPHAI si madi tokre adubu matam du da HOLENPHAI si smart city oirani habadagi mayam ama mafam adu da lam laihan ba invest on khiba mayam malai maramaduna mafam dudagi hujikti imphal da oina smart city sarani na hondokre mina ngasai lam lai khiba private bourgeoisie senjau paiba mayam dugi sel se manga dongni na lam se khopsang gi basakchum khogi lam se yaw khra da adu mayam urak padagi makhogi sel manga do dugi kirak padagi masi issue se sagalan nan bani haibagi wafum su phondok pire adu adre komai haibi uza madudi langani ai koi samna 2013 gi ekhoi gi saman khaba horpase masi da gi ekhoi jet choro phawa ekhoi survey ma taw HOLENPHAI da gi horkan jet choro okay sidai lai si satang harsi satang se IT2 gi si ekhoi matam sida ekhoi gi len mase ekhoi gi cement over magi portion se same dring ai da ekhoi gi tik si da side amana Burmese side amana India sigi taro si phong mang do lai okay ekhoi na puthui hai be manak sida ekhoi gi welcome to satang hai na ekhoi get ma sai satang gi isinau sing sina okay masi ekhoi gi Brahma gi mioi khana la kan da ekhoi gi area henchali masi Brahma gi lamdani na ekhoi na semi si na claim tawro moina complaint tawro ga la kan tumu disi la ga yeng ma tam da si phau di India gi ni chum me na mo khoi han to ga chat ki aduna huji huji ma ekhoi gi mi hingi si khangna tana ma pham mari manga jet choro adu ga tuiba adai gi jaga da chap chabi ekhoi na khudam puthok ngam mi ngasi ma ichamna traditional boundary ekhoi chap chap puthok ngam me ekhoi na apam khrai ekhoi na pi ngam me masi mamang gi lengak ta ekhoi photograph with CD aduga pillar to pillar masing dagi na kilometer ama makhai ani sig distance loi ne ekhoi matam dugi all political party gi convener tamon ngi through adu deputy CM loi pi graban adu makha tar pu de ekhoi Hyderabad ta na ta Shillong wai sa matam da ningsing birakadra hangbirakadra in khaliko hangakiti adu ngasai ne ekhoi Johnson na hai khib da ekhoi gi 2015 gi December 21 da Burmese sangam base not only Burmese India yaw ini masi hana lakane base chief secretary the survey of India na report am pire CM thare okay hai ba CSC tharang na changu bune adu ekhoi gi honorable CM na di matham du kari khumgi kan da assembly da hai ba ekhoi gi December 21 da 2015 gi lakhi post se ekhoi da khangalam de hai ne matam du dai che puthokune ko chief secretary the chief leina hai di issue si sauna Manipur ban tawre blockade tawre ekhoi myam lang khre ko si phau bu da ekhoi honorable CM na matam du gi house da ai khang de CM da pau pirak te hai ne ba somna kan da ai ngasi mai coffee la yaw khre okay adu hujik uja akhoi gi ngasai haje ki akhoi smart city ohani haibagi matang da madudagi ka hena HOLENPHAI si ke hatar mayam gi topic of concern ori se Myanmar gi su aduga India rom Manipur rom side te su masi kari aina sidai da aina khitang ngakpam khok le akhoi border fencing la hai ba si saman khare lamang hai ba si kotha kunok yor kan satang yor kan akhoi khang gogo jang se tangkai chalaga so moi phongdok te kari gi no kan da gogo jang thau se khoi uno kan da akhoi gi de convention 90% loi re koi DC na pira ko decision na koi final ni hai koi una se su ya de yang ngap pones yang ngap
अदु सिने मरम मरकान कोई सतांग कोठा कोनो योरकान सतांग योरकान कोई लमसे मांग ए हाबनिना सिदगिने कोई सुला क्रिस करिगुंबा सतांग गे सिनाउसिन कोठा गे सिनाउसिन तोरमद्रगति कोई लमसे अदुम चंग अदु नंगासागी येना पैसा खरगा हारिबसे मसे बिआरटीएफ अदुगा साइफन मनुंग लिंगम लैब्रा सिगी पोट अमा यामना चांग चिंगबा ओके मतंग सिदने खोगी होलेनफाई की खुंजा सिंह नसु हारिबसे खोई सरिदा असम राइफल की मोता बीएसएफ की सिक्योरिटी पर्सनल सिंह लहन बियो हाबने असम राइफल से खोगी काउंटर इंसर्जेंसी की तमत मनपुर द लैखिबनि मसी बॉर्डर गा लगे तमता थमक तारगति खितंग चाना दब्रा हाबी वफम दसु लै बीएसएफ की डिप्लॉय तो बि हादन हंदकी मार्च की तारीख तरादा खोगी फमखिबा वाकन मिफम दसु मदु मंगनि हारिसे अदु होजिक मयाम फोंदो पिरबसी येंगु तारगति थोइदोंना इशू से याम कन चावबा मानदबसु ममी तारी अदुबु चावसु दुम चावरी क्या यामना सीरियस ओय हाइना लौबा याय नत्रगा मसी अदुमक अथुबु मतमना मसीगी मसागी ओजबा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन अमदुम लाखनि खंबिब्रा ओजा ओजा हरेश्वर लाक्सगे हुजिकी क्वेश्चन जो लाक्चंगे ममांग खितंग ओके ओजा टेंटर को थंबिरो याम चेन थमजगे अखोइगी हुजिकी लैरिबा मोलट्रामगी बॉर्डर की इशू सी मतमदुदा डिप्टी अखोइ सीएम हुजिका खंगम साहिब की नत्तब हाइदारे अखोइगी 1981 दा 2014 दा डिप्टी सीएम अमसुंग मागी टीम चतना मदुदगी थिजन मसे दम होग्रेबा अदुगा लोइन 28 10 1981 दा मतमदुदा कैबिनेट फमदना सी यारोय हाइबसे इंडिया गवर्नमेंट दा थाग्रेबा सी यारोय सी हंजन सी यारोय के तोबो सी यारोय सी मतुंग दा क्यार खना अखोइ मीटिंग म तोग्रे सिदै दा पार्टी लाइन्स थंग्रगा मरम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अखोइ इंटीग्रेशन अदुगा लोइन लोइनना अखोइ आइडेंटिटी ने सुंगबे मतंग किददी अखोइ लोइनमक एनी पार्टी म यावरसु तमानन फिल तोरंगनी अमसुंग डिफेंड तमिननी हाबिसे अते पथाजब लैजे सिदै थमजनिंग सी हाना ब्रिटिश की लेबा कॉलोनियल माइंडसेट से होजिकसु दुम सेंटर दे लेबा अखोइ गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट ओइसनु मखोइदा सिगी पोचे खरा लैरिबरा इसे फाउजेयबा मरमदे मतमदुदा आई मति उंतंग याम तेन फाजरके को अखोइगी कबो भेली पिथोक मतंग खिदैदा in 1831 Major Burney the resident at Ava reported this fact and questioned whether it was worthwhile to risk accelerating another war for the sake of an unhealthy and depopulated stripe of land and territory na kasunataba moigi oina di Manipur gi thawai nang khanjabasi matamdugi British ki di oina smain toba somna kanda su akhoi kainoda Delhi da haidare अखोई अगस्त की तांग कुमाथोई 1991 दा फंबा मिफम अमदा जमानबा सिगुम लैंग्वेज सिजनबा हाइबदी मसिदैदा सिगी दमकता कलम खरगी दमकता एजस की दमकता मणिपुर की दमकता अखोइना मसिदैदा यामना खनबा चैनबा तौरुबा खोलुबा दु अदासी पामदै मोंगजी आई मदु सांगनी मदु कोतो मदु पाथोपदा सिगुम पोट मयाम अमा मसिंग लांगमदन लेरे दुगा मणिपुर गवर्नमेंट की ओइनादी अखोइगी मार्च की तांग कुनमरी 1981 दसु अखोइगी रिपोर्ट पिरक्तना चांदेल की डीसी ना रिपोर्ट पिरक्तना गवर्नमेंट मणिपुर पिजना दिल्ली दा थाबगी लेरी अतै तै मयाम लेरे याम लेरे सिदा सेक्रेट केनो मयाम मसि प्रोसीडिंग्स मयाम थाब लेरे अदु अखोइना पामिबो रिजल्ट इतोक तोरक्तबि पोटसे मसिददी अदु अदागी करिगी आइगी वखलनि कोइ थमजनिंगी से लोइना मसि थमगा होगिबसु होय अखोइ येंदबे आदि हिस्ट्री से अदुगी असोय सोयदा मयाम दसु जेमताई लोइना होजिकसु मांगदो होजि अखोइ कैदौबा तागे हाइबसे मसिदैदा खर कन्ना चंगलगा याम थुनो होना होदरगदी मसिदी अकाइबा तुंगदा याम चौबो जॉनसन थंबिगिदो मियामगे इहोंग चिंग लापै पोचे सोइदना नियर फ्यूचर दा ओरकनी हाइबगी वखल इ थमजगे ओके मियामगे इहो फाउब लापै हाबनी मसि यामना चमना लोबगी महता यामना कुइराबा इशू अमनी मसिदसु मयामगी मियंगसिस चंगफम थोई चंगचु चंगबो हौरे हाबे तारे अदुबो अनौबा गवर्नमेंट अमा लाबनिना अनौबा गवर्नमेंट सिदगी मयामनसु एक्सपेक्ट मदु तरोंगदरा हाबगी थाजबनी अदुबो गवर्नमेंट असिसु नुमित 19 ngasiga 18 खतंग गारिबनिना खतंग थुमलिब्रा हाबगी वहम अदुबो स्वाइस ओजा राजेंद्रना रेस्पोंड तो बिना हैवी ओजा आई होलेनफाई की सी तांग मरी तौग मतुंग दा कोई इचम तांग मापन चंगे तांग मापन चंग मतुंग दा कोई गवर्नमेंट से लेट्री मतम सिदा कोई डीसी ने लौखप याब थबु याम लौखलमी अदुगा कोई टेनोकल एसपी मा मसामुक चल कांदा अदुगी मतुंग दा कोई तांग 35 सिदा कोई नॉर्मल सेम हाई बसी कोई फोटोग्राफ यावना सीडी याव कांदा कोई मेमोरेंडम सबमिट तौरे हाई सेम डे सिदा कोई इंडिया प्राइम मिनिस्टर कोई सी में कोई मेमोरेंडम सबमिट तौरे अदु कोई नॉर्मल सेम ना यामना थुबदा तानर कांदा कोई हाइबा जगहसदा कोई स्टेट फोर्स डिप्लॉय तौनब कोई होनगने हाबसे कोई एक्सपीरियंस पीखिबनी मदुदा कोई कुकिन पी यावरे और जलियोंगी यावरे लोइना कोई टीम में तौर कांदा कोई उनपनी अदुना अथुब मतमदा असागी कोई आइगी जॉनसन हाइबी बद माइ तौना कोई पोरम लाक्रिंगै सिदा लैरिबा लैंगासिना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯦ ꯏꯍꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯟ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯔꯦꯁꯋꯔ ꯂꯦꯡꯕ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impactvmanipurda ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Rajendro signing off. Khurumjari.